I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwamukeleke nalamhla ehlelweni lwethu lokufunda incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyirhapsodi yemaqiniso libhalwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Namhla-ke ngumsombuluko tinge-24 kuyo inyanga yeLweti ku-2025. Isihloko salamhla sithi kude lofanele alahleke esixukwini. Livesi-ke litholakala encwadini yamatewu sahluko se-13 ivesi le-45 kuya evesini le-46. Lithi futhi umbuso welizulu ufanana nemthengi lobekafuna imatshe laligugu. Loyo lowathi kube alithole lelinye lawo lelalidule kakhulu, wase uyahamba wayawuthengisa konke lanako wase uyalithenga. Uthi-ke umfundisi, wonke umphefumulo emhlabeni umcoka uNkulunkulu, futhi kumele ube mcoka kuwe. Inkosi Jesu yathi kulabo lowangipha bona, kude ngisho munye lowangilahlekela ngaphandle kwendvodzana yekulahlwa, kuze umbhalo ugcwaliseke. Ngekusho kwencwadi yaJohane sahluko se-17 ivesi le-12. Umfundisi uyachubeka uthi nakale ngcenye ledvetshelwe wayigcina yonke le mphefumulo abeyinikwe nguBabe ngaphandle kwendvodzana yekulahlwa lobekabekelwe kubhubha. Inkosi isibonelo sethu ekuzuzeni imphefumulo nasekwendeni bafundzi. Akunendzaba ukuthi bangakhi bantu labete emasontweni ethu, emihlanganweni yethu yemaseli nasemihlanganweni yekushumayela. Kude lofanele alahleke esixukwini. Leminyenti imihlangano yokukhonta icala ngemdlandla nembono, kodwa ngekuhamba kwesikhathi bantfu labaligugu bawela emeneni. Sixuku siyakheka bese kuba nalesinye, phindze kube nalesinye. Kepha ngabe kwentekani kulesigungu sekucala sebantfu labeta? Bayaphi? Sanikwa bona ngekwethenjwa, ngako-ke kumele sikhone kulandzisa ngabo ngaso sonke isikhatsi. Uthi umfundisi ungenti inkonzo yekukhipha ufake simo lapho lonke liviki labaphendvukile labasha nalabacala kufika bagcwalisa lisontfo ngetinombolo ngemakhulu, kepha kude kukhula ngetinombolo. Indzawo yekukhontela akwendeki igcwale iphuphume ngobe kudala basha, futhi labo labadzala abagcinwa. Loko ngeke kuholele ekukhuleni kwelibandla. Mfundisi uthi wonke umphefumulo uligugu futhi ufanele kunakwa nekusimiswa endlini yaNkulunkulu. Libandla leliyinsika nesisekelo seliciniso. Nguleso sizatfu senchubo yemaseli. Sibonelo, uma ungumfundisi timbandzakanye nenchubo yemaseli, hhayi njengalomunye wamalunga kuphela, kodwa njengemholi kulolu hlelo, mkhombandlela nekweluswa kwalamaseli. Yati lapho ikhona khona imihlangano yemaseli, wavakashele, landzelela umsebenti wawo, khombisa kuba nemdlandla emalungeni ngalinye. Ungaboni isixuku, bona bantfu. Hlale ubukisisa umsebenti webaholi bakho bemaseli, kubasita ekwenteni ngcono. Thola kutsi bawaphatsa njani emalunga abo. Bani khona usebente futhi ulalele. Bati bantfu bakho, bathandazele, balandzelele futhi ubasite bakhule. Haleluya. Akukeneli kushumayela tinshumayelo noma kuhamba tinhlelo tekushumayela. Kumele uchumane, wente bafundzi, futhi wonge lemiphefumulo leligugu, leyo leyengetwa yinkhosi ebandleni. Ungayithalaliseli imininingwane bese ugadza imithelela. Kukhula kuyinhloso, kusebenta ngekuphumelela, uyatimisela ngako, futhi wonke umphefumulo ufanelwe ngiko konke. Haleluya. Asithandaze. Babe lothandzekako, ngiyatinikela ekukhuleni kwalabanye ngekubenta bafundzi, kulandzelela nekuzuza imphefumulo ngekukhuthala. Wonke umphefumulo lengunikwe Wonke umphefumulo lengiwunikiwe uyanakelelwa.
uyashicilelwa futhi uyakhula ngakamoya kuba ngulesihlakaniphile nalesethembekile sisebenzi esivunweni sakho egameni laJesu. Amen. Kuqhubeka nesifundo mlaleli esitawufundza incwadi yaJohane isahluko sesithupha livesi le-35. Imisebenzi yabapostoli isahluko se-20 livesi le-28. Incwadi yaLuka isahluko se-15 livesi le-4 kuya evesini le-7. Nencwadi yaJohane isahluko se-17 livesi le-11 kuya evesini le-12. Bese-ke sekuthi elihlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye lamhla-ke kufundwa incwadi yekucala yaPetro isahluko sesi-3 kanye nencwadi yaHezekeli isahluko se-31 kuya esahlukweni se-32. Elihlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla kufundwa incwadi yaJohane isahluko se-14 livesi le-10 kuya evesini le-21 kanye nencwadi yekucala yetikronike sahluko se-24. Angithathe lithuba mlaleli ngibonge ukuthi uhlale nami sisafundza ngelivi laNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi ubusisekile. Inkosi ikubusise. Sibonane kulokulandzelako. Ucela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli inkosi yethu Jesu, umane usho nanga emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani onkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.